Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo susam štanglice u oblandi. Potrebne namirnice: 2 lista male oblande, 300 g šećera, 2 kesice vanilinog šećera, 250 g margarina, 2 žumanceta, 2 cela jajeta, 300 g šećera u prahu, 400 g susama, 200 g mlevenog keksa. Prvo prepečemo susam. Mešamo sve vreme da ne zagori. U čini usipamo šećer u prahu, 2 cela jajeta, dva žumanceta, i mutimo dok ne bude penasto. U šerpu sipamo 300 g šećera, 2 kesice vanilinog šećera. Rastopimo. Pa dodamo margarin i mešamo dok se ne sjedini. Dodamo smesu od jaja i šećera. Kuvamo dok ne proviri. Sklonimo sa ringle pa dodamo susam i mleveni keks. Promešamo i još toplo sipamo preko oblande. Poklopimo drugom oblandom i stavimo nešto teško da se dobro zalepi. Ostavimo da se ohladi, a najbolje da prenoći. Isečemo po želji. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!